Ranwatch na Bonbe. 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 Yang kasadedia rakacho korostacho nan program in Ranwatch nan Bonbe. Program in Ranwatch nan Bonbe ye program in KPSAO. Makan kau na pata poin saksa rekacho wain Bonbe rakap kasampalakan me wiyawi teban wiyawi nan wain Bonbe. Riamonach kan kacho yang nan program in KPSAO na success. Lokanen yang banyak kistio ciang wiya cuma sekarang kai pani awal. Pohon walan wa warak sopan pohon peyu. Cuma sekarang wa lakukan kurang senang kan ko. Wan kisaban mar lekai nanan kan ko. Cuma wa cororan pilto ke sabun macai kabina wain pohon pe karyawan kabina. Speaker, Vice Speaker, cawakan chorus nan pohon pe legislature kaisa. Soon ko pong lalalap yang soon ko pong kan. Wangki sabura nabalan ko chonta to sarawikan chorus nan belian nabalamkan nan wain Pompe. Poga chiwan wangki saban marchon way unsa. Ranwatch way saban nan diyan sumo buksayan pileo kasamo wan kasampan me walianto sen Pompe Utilities Corporation Mr. PJ Obispo me Wiya Public Relation Officer nan Office Watch that Sopano. Area ang sausage kan tasyawan dukan. Wan kasampan manage nan program kapensen ang success and kakasaleta. Pero kasampan may kachokin namin kay ang chmanay so. Kailangan akong program director. Pwede semua wajib pacuan yang kajian sekaratakan. Pacuan rin lang. Konem ni pacuan berian tio pa board of directors and PUC. Berian management o John tatokan PUC unsep. Uyaki o jian ki melel cungal sekaran tangkan sabagan nilap. Kaya kuburan nilap kawan molen serai bahan kuburan rakson Pompeyo. Wala bahan kuburan oriorko. Wan kisabur malikan ko. Nananam ko nan ko. Cuma wan pilto ka sabul marbinan ko. Nimsay ko, petiway ko, petiso ko. Samaro kan roro kan menriri kan. Wan kiray manin peito kan. Apoy kitiyo kun muay. Imen pacawan sapeti yang cuma sakaratan wow. Kan kukuran kabnan wain Pompe. Karyawan kabnan wain Pompe. Boleh kuawat om Pompe unsek. Pwede wala yung PUC, patroy wasan kay pwede kaksa-kaksa kecuali way. Ako taban tutulungan ng PUC pa akin meron way sang rere na sukay. Patroto, lalatora ang sukses. O bakit patroto? Nan program kapay ko sunti. Sa patroy na wasan kay wasan kaksa-kaksa way, ilek oralap kasampan, mapitata hookup policy. Kailangan ko mo Mr. Obispo. Niyan so makala pero tara masamen kung kach kita bacawan sa walimeta cungal sabs and pil. Suwar telia sang PUC. Ibacawan kami lele. Memia taro ko yung bagong kao na bata. Pwede kakaleti. Mangin niliman kala pero tara aramasamen. Ong pelian hukap. Ong karapukach. Pil liyan o suwar. Teriya kong kakaweweta. Sangan taro tayo maramaskin sign na mo na rin bangkin aleti sabis pukach. Tarawat magkakaroon agreement for utility service. Mawewe ki inowew mencinta kol o katete wewe pele ng pungan aramas meno o sabol macay lopsen PUC. O ng tarawat ira oralap kanini isip. Mawia autaban tarawat inowat. Kariya kong tola. O kasalita iraura na pukach ko chon wayan kakwangi tebachuan. Kailangan ira oralap pukat pwede right patrol ni patrol way. Ay pansong yung kapkaros yung kakiyoki yung limasan ng Pompe. Nintuan na ipan sakasakaraki. Wewen iyo oralap pukat nintuan na basasa. Kayo na ira oralap pukat yung rate. Karyaw payment, kaslu maintenance and equipment,
kabayo, the use of service, kalimao access to property, kono meters and measurement of service, kaisu remedies for customers default, kawalo limitation of liability, katwa right of way, kaisak assignment of rights. Kalangalan ko mo Mr. Obispo, Poyaki irabugache bacho ni bacho anuai, akongkak kachuan yang masanen pompe, poen kakante tayo mere kuchay men pompe kan, kayuan red raid, yawan bacho anuai watch. Kalangan ko mo rate and kak sansad uya patron wayu ong limasanin pompe ong nan pelien liyon makosontier mawewe ki isaban liyon tir o sabisan suwarkan. Kayu ong liyon isaban liyon niya pan watawat kilowateo temawewe wan moni yo makosonti ong kilowateo and liyon. Karyaw ong kalian pil. Wan moni yo makin kosonti ong kalian pil kit makin pulwo isang nan paiben PUC kan. Nikara separate. Answers isaben watawaten kilowaten liyon. Patron isens lisa walo ong kilowaten. Ong kalian pil. Jalan riyaw sens lisa isu. Kin kapulaway kalon kit. Mawewe ki jalan riyaw sens lisa isu wiyata kalon kit. Kalangalan ko mo ayawawan payment. Payment mawewe ki iraya na isu makin kosonti ong niya bulta. Medal isaben sabis and yellow peel. And kak sansalong chon mo yung sir. May iraya na bulta ewe isaben sabis pukat. Medalong yellow peel. Taan mo yung kita alay grams lisa. O ma ewe isaben sabis pukat. LS Pelerans Lisa Makitwatch Patroyer ni Ellen Isais Pantala te Telequant. Kalangalan ko mo kung tuulacho bilkapese, yawawan maintenance and equipment. Kalangan maintenance and equipment mawewe ki tipusukan karos na office and PUC kin patrowanta. Wen kotewe yananin chen kasakan marasong salin yun. Pipe and pilong meter kan, water meter kan, cash power meter kan, o sewer line kan, karos ni panapal kan PUC, ong kapal kan makin porta. Ni karasabat, mamia kapal and di kayo porta. Nan pipe ong ni meter kan, e polpe pan biyawita, o kindalacha ni eo meter and pil absorb speller. Ong kalian sewer. PUC ban pupok kacangawi sewer line, the pipe sewer. Me ban payan che, kosontian eastman makin miya, o soldiers peleki irairan PJs. Match wewe ki, tupsukan karos mamina ni irairan PJs, puralang na eastman, wiya, kisel kapolpen PUC. Kalangalan ko mo Atapot access to property. Access to property mawewe ki may tanchon to and PUC. And kak salitak ong wasan puson kan, puirailan kak to yung nanaray po PUC. Ong ni watawaten meter kan, liol kan, tesong sabis kan makin patrosan PUC. Makit sabay rai par porta ong right on totong kan niarai pan porkiwi pukon PUC ong chambers mesai salakan opisan PUC pan chungalan ki pungan kachobay ti sabis kan karos makin patrosan PUC ong likoson makin wiyata makit makin wiya so jama ong rai mer chun totong kan makin porkiwi pukon PUC ong chambers kan. Atapot the use of service. The use of service mawewe ki sabis yung makala pe tarama sa manpan kachki te patroman sabol matay lupsen PUC mapan pukoki apol ta sabis watch nituan kupran kala pe te inang larama sa man o masa
me bansan saratasan ni ewe kupur me inamiyam. Kailangan komoy kung tulaw kapese meters and measurements of services. Meters and measurement of service me wewe watapan liyan o pil kan. Kung susungsang min tupso wewe makatan ke meter. O met me pukoki itanaway kasontiyan mo liyan o pil me kun kauna bata. Masa sung pen pil o liyan kun kiyo kila pwede sa pangalang sangat meter kan. Akan ton susung pen pil dan liyan kakun bosun sang ni wata-watan moa. O kakun sosis pele tama kun miya moa. Kailangan komoy Mr. Obispo akong tulaw bil kapese yung John Way takot remedies for customers people. Kailangan me wewe ki aramasan soja kapayata ino me patulan tarapuan ino watch ap soja wewe tong ni opsin PUC na nare-rani isek PUC ba patulan tola o ireti sa apis ninda binaiso o patulan pasan wewe tong aramas meno ong sabal matay opsin PUC. Kailangan ayaw limitations of liability. Limitations of liability me wewe ki irapen puko ni karasape. Sansal me na niraira na suka si kun na liyon kun kalap puerta pwede song para pegi merasong kayu juga kan akin buktian pun salah kan sa pangalaw jangan muran na sa bukan aray tinggal juga dia kan cuma yang laut kan o kunla misinin dia laut kan met kinaleta niyasu medior kun purotanan salah kan kun wata tay tanto kun kailan dia leo mainin laut o met kinaleta kapal kun puerta kaya so ong itupso kan kun usang medior kan o puerkap tayong chuon wayong sep me sangka sep kun sobay sa nirapkat me tuwa met me pitataliyon. Kailangan ayaw right of way. Right of way me wewe ki niyan sa makala pero tara masaman kupuratar puen kecki sabis kan sang option PUC may tan wasa panutan miye puen kap kotewo isabis kan ong inchembas kan ni karasa pe may tan sukan liyo engkap patata maarana pe puen kasangawo isalen liyo kan may tan orortan puen kasangawo ipaipen pi te suwar kan ong inchembas kan o may tan chuntoto kan PUC na nansukan me pecekpen palika tangkun diyaw. Kailangan okay sa tula kung kapese assignment of rights. Assignment of rights me wewe ki inom mamiya nan pungalarama sa man tapinew ong PUC option PUC me pitata sapis kan sang option PUC socho banka kan kesepulang ong kadiyew ta arama socho de bilbil ma socho tarapoen katete moketwech. Kailangan komoy Mr. Obispo where kawawanay sa lamaw may kachiwan kawarawaki mechiwan wain konpei ped kachin wangi at kachiwan. Pero yamona chakan kaim sa kala program kapese na suksech miye chiret me Pilkonen John Way and Kachinwangi me kanalapangkan student kung taulam chunga daiso. Kailangan na puerkak sa lo tete John Way unsep meira orala pukat ino ya chile benino magtay kachin sainda mona lalti ang sapis kan o uya uchben tatongkan makun kalwa PUC ong nanasukan. Kailangan komoy kailangan ko karon sa image na kayong sa kalara program kapesa ng detayo sa Opsen Conte Utilities Corporation PUC o sa tachiwan lugar siya kuparakan ng kachin sakali
Radio B68, pengunan program kesempat cikan dengan kau dengan kamu kasedelia.